Dobrodošli, pratite Cat Cinema. A ovog puta predstavljamo vam listu top 10 najboljih filmova o muzici i muzičarima. Na 10. mestu nalazi se film iz 1986. godine inspirisan na legendom o Robertu Johnsonu pod nazivom Raskršće. Film je režirao Walter Hill, a muziku je napisao Ray Cooder. Uz Ralfa Macchia u glavnoj ulozi u filmu nastupa i gitarista Steve Vai u ulozi đavolje gitariste u uzbudljivom gitarskom dvoboju na kraju filma. 9. mesto pripalo je filmu inspirisanom životnom pričom Tine Turner, Šta ljubav ima sa tim. Film o pevačici Tini Turner i kako je ona postala velika zvezda, ali i o njenom odnosu sa nasilnim mužem Ike Turnerom. Film opisuje njenu borbu i kako je skupila hrabrost da se razvede od supruga. Na 8. mestu našao se film Doors iz 1991. godine. Radnja filma se vrti oko legendarnog rock benda Doors i života Jima Morrisona. Film Morrisona prikazuje kao ikonu rock'n'rolla, kontrakulture, droge i slobodne ljubavi karakteristične za hippie pokret. Ovaj film nije bio najbolje prihvaćen od strane ostatka benda, bliskih prijatelja i porodice Jima Morrisona. Sedmo mesto pripalo je filmu iz 2009. godine, Ludo srce. Glavni lik u filmu je Bad Blake, izmučeni, razočarani country pevač koji ima problem sa pićem. Njegov privatni život je u rasulu i Bad iza sebe ima više propalih brakova i sina sa kojim nije u kontaktu. 6. mesto zauzeo je film u režiji Woodya Allena, Biti najbolji. Sjajna filmska fotografija uz fantastičan glumački performans i majstorsko korišćenje muzike učinile su ovaj film jednim od modernih nezavisnih klasika. 30. godina prošlog veka Emmett Ray bio je na vrhu, drugi najbolji džez gitarista na svetu, odmah iza njegovog idola Django Reinhardta. Međutim, iza svetala pozornice on je neodgovoran i arogantan alkoholičar. Prati se njegov život, opijanja, neobičnih hobiji kao što su ubijanje pacova i gledanja vozova kako prolaze. Emmett sanja o slavi i bogatstvu svirajući muziku svog idola Reinhardta. Ostvarenje iz 2002. godine, Zabava bez kraja, zauzelo je 5. mesto naše liste. Ova priča o Toniju Wilsonu bila je između ostalog i izgovor da se prikaže zlatno doba mančesterske muzike. Joy Division, New Order, Happy Mondays, Vini Riley, Quando Quango i mnogi drugi našli su se u ovom zabavnom ostvarenju. Visoko 4. mesto zauzima ostvarenje iz 2004. godine pod naslovom Ray. Naravno, u pitanju je priča o Ray Charlesu. Film koji je reditelju trebalo 15 godina da napravi bio je u potpunosti vredan čekanja, a glavna uloga Jamie Foxxu donela je Oscara i inicirala njegovu dalju karijeru. I stigli smo do top 3. Ovoga puta na 3. mestu nalazi se ostvarenje iz 2007. godine, Kontrola. Film je snimljen po priči supruge pevača grupe Joy Division, Debre Curtis, u režiji poznatog fotografa i reditelja muzičkih spotova Antona Corbaina, koji je napravio neke od legendarnih fotografija Iana Curtisa i njegovog benda. Kroz crno-beli efekat film uspeva da prenese celokupnu melanholičnu atmosferu uklopivši se sa isto takvom muzikom ovog engleskog benda. A biografska drama o Johnnyju Cashu iz 2005. godine zauzela je 2. mesto. U pitanju je film pod naslovom Hod po ivici.
Ispričati celu priču o Johnnyju Cashu bilo bi gotovo nemoguće, pa se ovaj film fokusirao na ranije godine u stvaralaštvu kultnog muzičara, više se baveći njegovim delima nego njegovim porocima. Iako se činilo da postoji mnogo glumaca kojima bi ova uloga bolje pristajala, Joaquin Phoenix se pokazao kao neočekivano dobar izbor, iznad svega prvoklasan pevač. I na samom vrhu vraćamo se u malo dalju prošlost kinematografije. Prvo mesto zauzelo je ostvarenje iz 1984. godine pod naslovom Amadeus. Jedne hladne zimske večeri Butler pokušava da probudi svog gazdu, bivšeg proslavljenog bečkog kompozitora Antonija Salierija. Neuspešno kucajući, on razvaljuje vrata njegove spavaće sobe i pronalazi ga na podu kako krvari iz rane na vratu nanete nožem. Odnosi ga u mentalnu ustanovu gde mu je rana zavijena i sveštenik sledećeg dana dolazi da ga poseti. Sveštenik pokušava da dobije objašnjenje zašto je Salieri pokušao sam sebi da oduzme život i film se vraća u prošlost gde Salieri govori o tome kako je upoznao Mozarta i postao bolesno ljubomoran na njegov talenat.